Tine de Tindala Purke Sangmala Maru Dile Shugi. Tine Yanker Gongsa Choki Jasun Nambe Mugi Yuldang Mugi Mimang Serve Chakde Dine Netitu Kasheji Kanantula Modu Shuyayi. I'm going to introduce you a few sentences from the biography called My Land and My People. These sentences are from chapter number 1, son of farmer. Ani यहाँ महामहिम दलाई लामाज्यूको जीवन कथा को फर्स्ट च्याप्टरमा भएको केही सेन्टेन्सहरू तपाईहरुलाई परिचय गर्नु लागिरहेछु र यसरी तपाईहरु यो पुस्तक र लिटरेरी डिपार्टमेन्ट पढ्नु भयो भने चाहिँ यल्मो डुक्पा तामाङ मंगर शेर्पा सबैजनाको शब्दहरू यतै भेटाउँछ र यहाँदेखिको हामी के बुझ्नु सक्छ भन्दाखेरि हामी एउटै परिवारको हाँगाहरू रहेछ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु सक्नुहुन्छ सो तदे खर्सा तिने त दिने कुचुगुइन्दा खबादु Sapatapa payatacha chakiku chira chir baota ngatang chirdang. Chirdang in English is generally. Nepali ma भन्ने हुन्छ sapatapa payatacha chakiku chira chir baota ngatang chirdang माने साधारणता generally speaking, साधारणता शाकिको सिंगा सिंग लासाले सिंगले farm work बारीको काम खेतीको काम सिंगले बायता छटिङबो छे दा छे to do farm works. Generally, to do farm work, साधारणता खेतीको काम गर्नु छे माकिको मी people or person or man छे मी people doing farm work, generally people doing farm work langatanga चिक्नी सुमसिंगा 5 साधारणता हाम्रो खेतीमा काम गर्ने खेतीको काम गर्ने 5 जना मान्छे there were five men or people doing the farm work, generally speaking. Yanaro yo da ye kayata kyang ye kyang. Even though we had 5 men doing the farm work. साधारणता खेतीको काम गर्ने मान्छे 5 जना भए तापनि यो क्याङ भए तापनि even though we had
5 people doing farm work, generally speaking. Lasa leka work. Kam. Lasa leka kam. Manga mangcha dingboche wa mangchewa. Mangchewa. Most of the work, even though we had 5 men doing the farm work, most of the work, mangchewa, धेरै जस्तो काम, most of the work, धेरै जस्तो काम, na nga nang ma kikumi nangmi, nangmi family members, na nga nang ma kikumi family members. So makikumi is man or people, man at home is family members. धेरै जस्तो काम परिवारको सदस्य राङा राङ खकेको गिसागी by the members of the family themselves. Even though we had 5 people doing the farm work, most of the works by the family members themselves itself. नेपालीमा बनिन्छ चाहिँ साधारणतः खेतीमा काम गर्ने 5 जना मान्छे भए तापनि धेर जस्तै काम घरको सदस्यहरूले नै बायता छाटेङबोछे दाछे to do. Most of the works were done by the family members themselves. धेरै जस्तो काम घरको सदस्यले नै गर्ने गर्थ्यो चक्कीकुची ngaचिङ comma or and. Most of the works were done by the family member themselves and धेरै जस्तो काम घरको सदस्यले नै गर्ने गर्थ्यो र सातता तनारुतो ना त्यन दो पायता चा चकीकुची दाची त्यनची and tön is abbreviation of tönka. Chi is abbreviation of chika. So tönka autumn, chika spring. In spring and autumn, shagikushi ngasing field or farm. How that de basa de cultivate or plant. Cultivation was done in the season of in autumn season and in the spring season. Ra खेतीको काम कहिले गर्छ भन्दाखेरि autumn कि त spring मा चाहिँ खेतमा रोप्ने गर्छ. रोपनको काम चाहिँ यो समयमा हुन्छ, स्प्रिङ र अटममा.
Depatang Ra. The cultivation of farm was done in this season of spring and autumn. Spring and autumn, autumn and spring. Bauta sa che ma rangatanga chemanga is to harvest. नेपालीमा धान काट्नु भन्छ होला. चेमाङ्गा to harvest. Sakataka basa kap at the time of harvest, when harvesting, during the harvest. Chemanga kap धान काटेको समयमा धान काट्दाखेरि धान काटेको बेला चेमाङ्गा कप धान काट्दाखेरि न्याकीको नि ना निन sha sa she ninshe. Ninshe is abbreviation of nima khashe. Nima khashe nin nima she khashe. So nin is abbreviation of nima, she is abbreviation of khashe. So for some days, at the time of harvest, for some days, राखीको रिङ for धान काटेको समयमा केही दिनको लागि फायदा छाकीको छि नासा ने छिने from outside धान काट्दाखेरि केही दिनको लागि बाहिरदेखिको परिवारको सदस्य होइन बाहिरदेखिको माकीको मी बहुचनारोचो लङ्गातङ्गा नासा ने माकीको मी people or man बहुचनारोचो लङ्गातङ्गा चोङा 15 men or 15 people from outside. बाहिरदेखि 15 मान्छे नासाने 15 मान्छेदेखि बाओ सकिकुसी बाओचा सिप्चु 40. So at the time of harvest, from 15 to 40 people छु बराबर को बीचमा any number in between 15 to 40 in between any number between 15 to 40 Lasa leka work makiku mira mir as man working Galatala sa le to hire. We used to hire at the time of harvest. We used to hire any number between 15 to 40. Tadingbote, comma. धान काट्दाखेरि केही दिनको लागि बाहिरदेखिको 15 मान्छेदेखिको 40 मान्छेसम्म लेमिर ल हायर लेते हायर गरेर उनीहरूलाई
रोजी दिएर काम गर्नु लगाउनुलाई अङ्ग्रेजीमा हायर HIRE हायर भन्ने गर्छ सो रोजी दिएर काम गर्नु लगाउँथ्यो र Galatalla is abbreviation of Lacha. Lacha is it can be salary and in this case it is wages. Galatalla रोजी लाछा माने तनखा लाछा माने रोजी सो रोजी रंगातंगा नांगन gifts gifts on top of wages रोजी जसको माथि कोशाली gifts sapatapa paratata tanaruto datu to give we used to give wages and gifts र बुझ्नुभयो होला बाहिर केही दिनको लागि बाहिरदेखिको 15 जना मान्छेदेखि 40 जनाको बिचमा चाहिँ उनीहरूलाई तनखा दिएर काम गर्नु लगाउँथ्यो र रोजी र कोशाली दिने गर्थ्यो nga chanaro cho akikui nga che nga ai chanaro cho pluralizer ngancho nga ai chanaro cho pluralizer so ngacho becomes I we ngancho नेपालीमा हामीहरू आखिकुई चाहिँ को हामीहरूको माने हाम्रो the word this nga itself is I add chanaro cho to nga it becomes plural so from I it changes to we and if we add hagikui after cho then nga che our I we our garada data narotong atong abbreviation of tongsep village our village hamro gaon na nga nang in our village kaya kya kima kimchang chang kimchang family as we did yesterday मान्छे ठोङ नाङ खिमचाङ हाम्रो गाउँभित्र परिवार फ्यामिली गाउँ सानासेन साकिकुसी गासिक another हाम्रो गाउँभित्र अर्को परिवारमा in another family लासा लेका काम English in English लेका work खागा खाकपा नरुपो खाकपो difficult सारो कठिन नेपालीमा कठिन कि त सारो कठिन काम हाम्रो गाउँभित्र अर्को एउटा परिवारमा सारो काम यानरो यो दा यो ना if family has or had a difficult work in a family
हाम्रो गाउँभित्र एउटा परिवारसित साह्रो काम छ भने if a family had difficult work 파르차십주 추라 파르추 Partur in English, in Old English, hither and thither, and these days you say to and fro in Old English, and these days you say back and forth. हाम्रो गाउँभित्र एउटा परिवारसित साह्रो काम छ भने यता उति back and forth, same as saying each other, back and forth. Ranaru ro gasa rok rama ram baita cha chatikbuche dache rokramche, to help. If a family had difficult, we used to help each other. Rokramche, to help. Rokramche, मदत गर्नु, मदत पुर्याउनु, सहायता पुर्याउनु. र कसै एकजनाको परिवारमा साह्रो काम छ भने यताउति मदत गर्ने, सहायता पुर्याउनु, मदत गर्नु. रगतगा गयतगा ग्यासब्जुगु हाकिकुई we know is of, and ragataga gayata gasipchugyu is the word, English word ing, of helping, ing. This is the help part, gyu is the ing part, and hakikui is of helping each other. Yata uti मदत गर्ने लासेप्चु लु गासा लुक सरतसा सनरसो लासुल luxul. We have tradition, luxul, tradition, custom, tradition, luxul. यता उति मदत गर्ने दस्तुर, रीतिरिवाज, चालन. yang ayang, even, also, to, TOO. Yobayin, we had also tradition of helping, ing, helping each other. If one of the family had difficult work. Ngadengbo nge da nge ra ngarang. Ngadengbo nge da nge. In Tibetan, in classical Tibetan, the word I can be said in many different ways. We have many synonyms. So ngadengbo nge da nge is one of it. So this is ngadengbo nge da nge is I, म. र भोटी भाषामा चाहिँ म भन्ने शब्द चाहिँ पुरानो भाषामा धेरै शब्द छ, लगभग 5-6 शब्द छ. Ngadengbo nge da nge is equal to saying nga, म भन्ने तरिका वर्ड धेरै छ. त्यो ranga rang, I,
myself. I, myself. नेपालीमा भन्यो भने चाहिँ म आफै, म आफै, तिमी आफै, उनीहरू आफै. Nyerang mo afai chasapchu chunga chunga sapchu mu akikui chungu sakataka basa cup chungu cup cup time we did this several times. Sakataka basa cup is time. Chasapchu chunga chunga sapchu mu is chung chung small. Akigui of. At the time of small, I myself, small means in my childhood. Nyerang chungyukap. Mo afai बाल्यकालको समय म आफै बाल्यकालको समय यो सानो छुङ्गु माने छुङछुङको सानो हो हाकिगुई को सकतका बासा कप माने समय म सानो हुँदाखेरि म सानो हुँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ नेपालीमा चाहिँ म आफै बाल्यकाल childhood ama mother la gasa lak amalak amajiu ma la gasa lak mother and lak is added to pay respect to someone. So amalak kayata kya kikuki sa is added to kayata kekuki. This shows that the mother is the subject of this sentence. Ra mo afai balyakaलको समय आमा ले सा छ भने चाहिँ ले सा छैन भने चाहिँ को आमा ज्यूले रगत गयत ग्या बा ग्याप ला बाउ सनत ना मा सा नम ग्यापला नम means my mother carried me on her back. Dharma bokera. Dharma bokera. Pichari bokera. Carrying on her back. B-A-C-K, back. In my childhood, my mother used to carry me on her back. Tatingbote comma. Sakiku singa sing lasa le. Agi भनेको जस्तै as I said earlier, farm work. खेतीको काम. Sarasar at the place where farm work is done. At the place. At the place. अनि खेती काम गर्ने ठाउँमा खेती काम गर्ने ठाउँमा फाटिङबो फे बासा फेप ताटिङबो ते फेप is honorific word for the verb to go or to come. So she go to the place where farm work is done, carrying me on her back. My mother used to do that. मेरो आमाले मलाई पिछाडी बोकेर खेती काम गर्ने ठाउँमा गएर साकेको सिंगा सिंलासा ले गौना नङ सकतका बासा कप सिंगले नङकप at the time
as we did earlier. At the time when farm work was done, when doing farm work. अनि मेरो आमाले मलाई पछाडि बोकेर खेती काम गर्ने ठाउँमा गएर खेतीको काम गर्दाखेरि गरेको बेलामा सकेको सिङ गाकेको गी मौथा ल सिङ फार्म गी अफ Mauthathala in a corner of the farm, in the corner of our field. खेतीको कुनामा एउटा कुनामा रगतगा गयतगा यसपछि गुगा गुक्पा a stick गुक्पा a stick सकेको सिगा सिक a stick तासब्जुतु to a stick गुक्पा सिक टु एउटा लठी कि त डन्डामा न्याकेको नि गाउ दसब्जु दु गासा दुक निदुक umbrella. And when you use it to protect yourself from the sunlight, you also call it parasol. So मेरो आमा खेतीको काम गर्दाखेरि खेतीको कुनामा एउटा डन्डामा कि त लठीमा निदुक छाता सबता बा बारता ढा घासा ढक टु टाई एउटा डन्टीमा चाहिँ छाता बाँधेर tying an umbrella or parasol to a stick. In a corner of the field. Thakte, thadingbote hakikui te त्यसको एउटा डन्डा चाहिँ जमिनमा गाड्यो त्यसमा छाता बान्यो अनि after planting a stick to the ground, and she used to tie an parasol to it, and they of it Bawasakiko sila sil garatada dakiku deepa deep sildip. Sil is the word cool, not cold, cool. Gardada dakiku deepa deep shadow, cool shadow. शीतल लाग्ने छाया त्यसको शीतल लाग्ने छाया हानारो होगावक को मुनि होगला under the shadow of the umbrella or an umbrella hogdu gaonya kikungi da ni nyala nyel ao jasab chuchuka jukaki kugi yanaro yudaye nyel is to sleep sutnu nyel to sleep sutnu nyel ao jasab chuchuka juk he used to make me sleep under the cool shadow of the umbrella, which was tied to a stick, and the stick is planted on the ground. So
त्यसको शीतल छायाको मुनि सुत्नु लगाउँथ्यो मेरो आमाले आमा काम गर्दाखेरि चाहिँ छाताको मुनि सुत्नु लगाउँथ्यो अनि यताउति जाँदाखेरि चाहिँ ढाडमा बोकेर पछाडि बोकेर यसरी लाने गर्थ्यो भनेर उहाँको जीवन कथा यसरी छ त 벽에 킹겐솔라 가르쳐올 때 디톤가 당치가래 치디 망보 디톤가 당치가 신가 뎁기 요래 숭바래 제망아베 뒤설라 니마 카시에 링 칠록네 미정아 네 시추팔 레밀레데 밀레네 라차당년 바테 되기요 숭바래 만처 통셉낭 김상 현다 직라 레가 각보 유나 펜션 프로그램 제규 룩술량 여 수마레 나란초 파르츠 나 미직라 강일 유나 내가 깔래 각보 유나 아니 파르츠 록바 치야기 룩술량 요레 수마레 예랑스나 나랑제 중유값이나 중주인 백값라 아말라기 겹라 남데 겹라 남네 싱레설 펩데스나 싱레 체살라 펩네 싱레 낭백값라 싱기 탈라 싱기 쿠교 찍라 아니 죽바 찍라 니둑 담네 대실디기 월라 넬주기 여 수마르 र अनि त्यसको पछि टिबेटो बर्मिस ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ भाषा तामाङ मगर शेर्पा यल्मो डुक्पा सिक्किमिसले बोलिरहेको यो भाषा र अक्षर तपाईहरुले जुन चाहिँ अक्षर पढ्नु हुँदैछ त्यो कसरी भयो त्यसको इतिहास पनि म छिटै भन्नेवाला छु र तपाईहरुको इतिहासको विषयमा पनि अलिकति जानेको चाहिँ हुनु पर्यो 진짜 대참샤기 아니 진짜라 페발라 투시랑 생인 제룡 see you tomorrow thank you for coming to the class आउनु भएकोमा धन्यवाद अनि भोलि भेटौँला